Ke CSC VLE Society West Khasi Hills District hakakat atrik leber araja arpunriu kalau Rakhe ke sengi kerpang ki kentai da ke jingpen ko Burom ya sangot ki Samla kentai ki bela wan rak na mon rak Burom ya ke jella lingba ke jingyot tak majong ki haki Jinghikai Kickboxing Championship haka national but international level ke bela penlong po multipurpose hall ke Office Deputy Commissioner Mairang Kejing temu juga ni ke program ke long ru ban kentiu ya ki riu kentai bat benang ai men se ki hapo ke imlang ke salang bekinang ya kiu saprang bat ban kentiu ru ya ke jela la ke long haka sports ni ha ki jing puli bat kiwe Haga de sengi la sam ya ki sernot cek Samla puli ke Rose CSC ki bala pendap ya ki course beper jongki haga te ke jaga puli Lai donang hak ni sengi dak additional deputy commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ke kong VA nyota kum ke kong san haringkat ke district agricultural officer Eastern West Khasi Hills District ke kong E Nongbri ke women police sub inspector Mairang police station ke kong P Nongrang nalor ki officer sarkar haringkat ki Samla kentai bat chenrang Shu akan ni ke program la yok ru ban ai ki Jinghikai halor ke rukom ban ya dai la dia ke belong kerpang nak ke bentaki kentai lingba ukur ke kickboxing Mairang MMA uba crowd jutang karsentiu. Kita ni benar matulai kabun ke grip single kabun. Ya sebadan ini tangguai. Itulah. Nama lana tiba seni kibun supria kan sautuli. Seni tangguai supria. Betul pada sini sebelum kau itu tidak. Ayo, simple. One more thing. Kalau ada bat punya, ada bat punya Shillong Mail, ada sling yang hand fight. Ya, confident. Eja ayu, you play pretend for 2 time. Play pretend, not here escape. On the 3 time, apa bawa one saja. Then take down. Dalam nasional ini, bukan cuma TV. Dia berkontrol kan itu, dan itu, tiba senekti, tiba nak kerja nasional. Nanti di cross ini, ya, cok ini, wadap cok ini jauh, kebetulan flow kesangat boleh split. Dah umdon sudah kesenam mudah split, ubri utlah. Ketika sini bani Rakhe ketika sini international women's day ketika kabar ni don kam ban penkin mau ini balai bagi pendok balai bakal pertai berakui don kam ban celebrate ya ka international women's day. Nomor kini ke international women's day penkin mau ya ka achievements strong kita kela koi harus kini kapuar pemerintah. Kita mencuba kita kisah syak kelas kepada second class citizens. Yang dah katakan right education rang, but itu mentaru bahawa ini 4 poin kan kat education rang ini. India pertai berakui ke legal rights ini kadang ada 64%. Tinggi dan tuan syuk ki pengen hak dia pun, but you kita 100% sebagai ringkat bagi education rang. Kini kasi kapag mau ini yang kita kentai kita laju fight dapat ki political rights, social rights. Kung mencuba ki por mencuba ba ki 18th-19th centuries pun ki ke India. I mean ki pertai kimi yo ban vote, kimi yo ban exercise kita voting rights ki political rights, right? Mentabu kiri nilayo alut ban exercise right ki nilayo ban take part ha parliament ban thao an thì cái này achievement cái bác khao phá ba thì cái thế cái là phải but pas ngô thế nào cái lòng ba mangi but là what cái thế ha cái bot kiri mentangi imu hiri ran balik cái tu cái people cái tu deba cái rights trong cái tham tham cái thế cái là you right cái là you ben ha Iran cái ba menta nak cái cái siapa yang trong community kita kila like nak kena long kila it's in the process but still ni can remember you can take a long reach syahiran tu balong community kiri but kai ke pasal tu nak yang ni dia kena bagi ni sahat hari kasih ni ni right so kita take ni tekan kam pasal tu ni yang senrang ni ni respect both ki senrang kita respect ni ye ki relong
Shillong Mail Kibalong very supportive. But he to Ïada high kita, but him that don't hit kita kajing net Shillong. Kaya nak kita. But ini ke matrilineal society even kan kita kaspa alu kahir shaki kita mo. Ni kita we are very blessed haka Meghalaya. But Meghalaya you know very blessed. But ni you all take when you don't come. Take kadi kajing long kabang ni latha kabang yang ni. But it even semunggu saya boleh bala ayah ni ketika nak dengan yo ketika dia kejongi but ketika lu ka responsibility jongi ibai kita kibani kasangi bro amin di kebiang himong yang tidak ada jadi bangin look out ikibai kita kibasya menjenjar atau begini video ketika ni dan ada jongi di village level entrepreneurs di village level entrepreneurs kas untuk ini berpilak menyerap but I come yaki make real but dia ketika kamu ke jompi pilak menyerap itu kita take ba best kita ngat lagi kita jenjar pilak berkecil way Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rakhe Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.